umugoroba mubi kuri General Muhoozi Kainerugaba. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda, akaba ari umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Murabizi ko amaze iminsi avuga amagambo akomeye cyane, ndetse yanageze aho yibasira leta z'ubumwe za Amerika, abasenateri mu nteko ishinga amategeko. Ibi byose bibaye nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu, n'undi byaje kurangira se umubyara akaba ari perezida Yoweri Kaguta Museveni wongera gutsinda andi matora, indi manda. Binavuga ko uyu muhungu General Muhoozi Kainerugaba ari uzamukorera mu ngata, ari we uzajya ku butegetsi nyuma ya perezida Kaguta Museveni, kuko yatsinze mu buryo busuzuguritse witwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, nubwo amwe ishyaka rya NUP cyangwa se National Unity Platform batigeze babyemera, cyangwa se n'ubu ngubu bakivuga yuko batemera ibyavuye mu matora, ko atigeze atsinda witwa Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine. Bobi Wine ubu ngubu bivugwa ko ashobora kuba ari mu buhungiro, ndetse hari ibyo General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ashobora kuba ngo yaratorokeshejwe n'ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Uganda. Ngiye kubabwira noneho muri aka kanya ido nido akantu kandi ibintu bibaye kuri General Muhoozi Kainerugaba, ariko mbere yuko turaza kujya kuri iyo nkuru muri rusange, reka mbabwire ko n'izindi ncamake z'ingenzi z'amakuru turaza kugenda tugarukaho. Hari inkuru nababwiyeho gato mu gihugu cya Uganda, ariko hari izindi updates tukomeza kureba zivugwa, uburyo Museveni yagize ati genda sinshaka kongera kukubona. Ni perezida Museveni abwira cyangwa se yirukana nabi umuyobozi mukuru wa Uganda Airlines, sosiyete y'indege, ni Chief Executive Officer wo muri iki gihugu cya Uganda. Yamwirukanye nabi mu nteko mu ngoro mukuru w'igihugu, mu nama bari barimo, yari yatumijwe na perezida Kaguta Museveni. Hanyuma imasisi naho ndaza kwacanze kubabwira ko umubare w'abapfiriye mu birombe bya Rubaya rukomeje kuzamuka cyane. Umubare w'abahitanwe n'inkangu yabaye kuwa gatatu tariki 28 Mutarama mu gace ka Kasasa gacukurwamo amabuye y'agaciro muri Rubaya etware Masisi umaze kugera ku ntera ikomeye. Mu itangazo ryashyizwe agaragara kandi kwa gatandatu itariki 31 Mutarama, imiryango itegamiye kuri leta muri Kivu y'Amajyaruguru n'amatsinda y'abagore bavuze ko byibuze hapfuye abantu 300, naho abagera ku 100 baburirwa irengero. Mu guhangana n'ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bitemewe, imiryango irasaba ko birombe byahita bifungwa ako kanya. Nayo nimwe mu nkuru ndibuze kugaruka muri amakuru yacu, ariko kandi aza guca Walikale mbabwira amakuru ariko bavugwa. Walikale inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo 23 zacakiranye n'iza NDC Renove ibuju ibikumbirwa. Imirwano bivuga ko ikaze cyane yadutse mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya 3 Gashyantare hagati y'inyeshyamba za M23 n'inyeshyamba za NDC Renove mu mudugudu wa Bukumbirwa muri groupement ya Ikobo, territoire ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru agera kuri Actualité de Sud bitangaza, ngo aba barwanyi bagabye iki gitero ku birindiro bya M23 ahagana mu masaha 10 za mu gitondo, bituma abaturage bagira ubwoba bwinshi cyane. Ndaza no kubabwira amakuru avuga kuri Lieutenant Colonel Simon Kabera, ari umuvugizi wungirije w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru avuga kuri Lieutenant Colonel Simon Kabera nayaye, kuko ni umugabo usanzwe ari wakira agakiza, n'ubundi ni umugabo usanzwe yivugira make, udakunze kugaragara mu bikorwa byinshi cyane. Kuri inshuro byagenze bite kugira ngo tuze kumugaruka mu makuru yacu? Reka rero duhere ku nkuru yacu nyirizina kuri General Muhoozi Kainerugaba. Uyu nguyu ni umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Byagenze bite rero? General Muhoozi Kainerugaba mu kanya agize gutya avuga amagambo akomeye asubiza Amerika, yavuze ko yamaze kurenga umurongo utukura. Uyu mugaba w'umukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba asubije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nta bubasha zifite bwo kugena uko Uganda ikwiye kubaho nyuma y'iminsi mike zivuze ko yamaze kurenga umurongo utukura. Hanyuma abantu batandukanye mbuga nkoranyambaga avuga ati ariko uyu mugabo General Muhoozi Kainerugaba arabona asumbya ubushobozi n'ububasha uwitwa Nicolas Maduro woza ari perezida w'igihugu cya Venezuela. Kimwe mu bibazo abantu bakomeje kugenda bibaza, ubushobozi Trump afite bwo kugenda agafata Caracas yose umurwa mukuru wa Venezuela, bagafata witwa Nicolas Maduro n'umugore we Sila Flores bakabageza muri Amerika, nta n'abantu benshi bapfuye, nta bintu byinshi byangiritse, byabananira mu gihugu cya Uganda. Mu cyumweru gishize rero nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri Senator Jimmy Rich ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko yazo, zateye utwatsi imbabazi General Muhoozi yari yasabye, zigaragaza ko yamaze kurenga umurongo utukura. Kainerugaba usanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda
akanama n'umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni yirukaga gusaba Amerika imbabazi kubera kwibasira ambasade yayo i Kampala mu gihugu cya Uganda. Mu gitondo cyo kuwa gatanu abinyujije ku rubuga rwa X, John Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko amakuru y'ubutasi yahawe yemeza ko Bobi Wine umaze igihe yashakishwa n'inzego z'umutekano za Uganda yahunze abifashijwemo na ambasade ya Amerika, bityo ko ubufatanye bwabaga hagati y'impande zombi bwahagaritswe. Ati twebwe nk'ingabo za Uganda duhagaritse ubufatanye bwose n'ubuyobozi bwa ambasade ya Amerika i Kampala burimo ubujyanye n'imirimo yacu muri Somalia. Ubundi butumwa umusirikare yanditse ko ubufatanye bwa Uganda na Amerika mu bijyanye n'umutekano bwasubiye inyuma kuva muri 2015 bigizwemo uruhare n'abayobozi b'ambasade. Nyuma nibwo yaje gutangaza ko yasibye ubutumwa bwibasira ambasade ya Amerika nyuma yo gusanga ko bwari bushingiye ku makuru atariyo yari yahawe, anasaba imbabazi mu buryo bukomeye. Senateri Jimmy Rich abinyujije ku rubuga rwa X yagaragaje ko General Muhoozi Kainerugaba yamaze kurenga umurongo utukura. Ati Komanda Muhoozi Kainerugaba yamaze kurenga umurongo utukura, bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kongera gusuzuma umubano wazo muri mutekano, harimo ibihano n'ubufatanye bwa gisirikare na Uganda. Uyu musenateri yaboneyeho kandi gusaba ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump kongera gusuzuma imikoranire bifitanye na Uganda by'umutekano, byaba ngombwa igafatirwa ibihano. General Muhoozi Kainerugaba abinyujije ku rubuga rwe rwa X yasubije Jimmy Rich ko Amerika ifite uburenganzira bwo kongera gusuzuma imikoranire bifitanye na Uganda, ariko ko nta bubasha bwo gusuzugura ndetse no guhindura abanya-Uganda abacakara ifite. Ati sinitwa Komanda Muhoozi Kainerugaba, nitwa General Muhoozi Kainerugaba. Nuhe murongo utukura narenze nk'uko ubivuga? Mushobora kongera gusuzuma ibyo mushaka byose ku bijyanye n'ubufatanye bwacu, ariko ntimuzigera mudutesha agaciro cyangwa ngo mudusuzugure, ntimuzigera muduhindura abacakara banyu. N'amagambo ya General Muhoozi Kainerugaba. Benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga baribaza batese ayo magambo ya General Muhoozi Kainerugaba araza kumugwa amahoro mu by'ukuri. Hanyuma twisubire kuri ya nkuru yacu n'ubundi nayo mu gihugu cya Uganda, turebe uburyo Museveni uherutse gutorerwa kuyobora iki gihugu yirukanye mu buryo bubabaje cyane umuyobozi wa Uganda Airlines. Ati genda sinshaka ko kubona. N'amagambo ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni yirukana Yukinabi CEO Chief Executive Officer wa Uganda Airlines. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yafashe icyemezo cyo kwirukana Jennifer Bamuturaki usanzwe ari umuyobozi mukuru Chief Executive Officer wa Uganda Airlines nyuma y'inama yabereye mu ngoro ya perezida muri 2025 yasuzumye ikibazo cy'imiyoborere idahwitse, ibyemezo byo kugura indege bivuguruzanya ndetse n'igihombo cy'amafaranga muri iki kigo cya leta. Iki cyemezo cyamaze kandi kumenyeshwa abakozi ba Uganda Airlines cije mu gihe ubuyobozi bushinzwe ubugenzacyaha muri polisi ya Uganda CID hamwe n'ishami rya leta rishinzwe kurwanya ruswa bakajije umurego mu iperereza bikoreshwa nabi ry'umwanya we kunyuriza amafaranga no guhimba amakonte bivugwa mu bayobozi ba kompanyi y'indege. Kuri email yakwirakwijwe mu bakozi kuri uyu wa mbere ushize nyuma ya saa sita, Bamuturaki yamenyesheje abakozi ko inama y'ubutegetsi ya Uganda Airlines vuba igiye gushyira ku isoko umwanya w'umuyobozi mukuru Chief Executive Officer, ikimenyetso cyerekana ko agiye kuvanwa muri uyu mwanya. Bamuturaki agize ati iyi nama y'ubutegetsi igiye gushyira ku isoko umwanya w'umuyobozi mukuru kandi mwese murashishikarizwa gusaba niba mwujuje ibyangombwa bisabwa. Ati nk'uko amakuru aturuka muri guverinoma muri sosiyete y'indege abitangaza ngo icyemezo cyafatiwe mu nama yabereye mu mezo mu ngoro mukuru y'igihugu muri Nzeri kuva mu kwezi kwa 9 2025 yamagajwe na perezida kandi yitabirwa n'inama y'ubutegetsi ya Uganda Airlines n'ubuyobozi bukuru. Iyi nama yasuzumye ubukurikirane bw'ibibazo bitakemutse birimo ibyemezo byo gutanga amasoko yo kugura indege atavugwaho rumwe, kunyereza amafaranga, gukomeza kandi kuburirwa n'ubugenzuzi ndetse no kuba polisi yari ikomeje kugaragaza ubushake bwo gukurikirana imikoreshereze y'amafaranga muri sosiyete y'indege. Muri iyo nama nk'uko bitangazwa na Chimp Reports, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasabye Bamuturaki gusohoka mu nama. Bivugwa ko Museveni yamutse nabi agira ati genda sinshaka kukubona. Mbere yuko Bamuturaki yagenda yongera ati genda. Amakuru aturuka mu bari muri inama avuga ko perezida atishimiye ibisobanuro byatanzwe n'ubuyobozi ndetse anasobanura neza ko icyizere yarafitiye umuyobozi mukuru cyarangiye. Nubwo nta gikorwa Museveni yakoze ako kanya, abayobozi bavuga ko iyi nama yashyize iherezo kuri manda ya Bamuturaki
bigatuma hasuzumwa ndetse nuko hakorwa impinduka mu buyobozi bwa Uganda Airlines. Nyuma Museveni kandi yanze kwemera ko bamutora yongerwa igihe ashishikariza inama y'ubutegetsi gushyira ku isoko umwanya w'umuyobozi mukuru wa Uganda Airlines. Duce muri Walikale muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere ko njya muri Masisi, muri Walikale makuru ahari aravuga yuko inyeshyamba za mama kuri gatatu zacakiranye n'iza NDC Renove ibukumbirwa. Imirwano ikaze yadutse mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya gatatu Gashyantare hagati y'inyeshyamba za AFC makuru ya gatatu n'inyeshyamba za NDC Renove mu mudugudu wa Bukumbirwa muri groupement ya Ikobo teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru agera kuri Actualité.cd abitangaza ngo abarwanye bagabye igitero ku birindiro bya mama 23 ahagana mu masaha 10 za mu gitondo, bituma abaturage bagira ubwoba bwinshi cyane. Urusaku rw'imbundano niziremereye rwumvikanye amasaha menshi cyane muri ako gace, bituma kandi abaturage bakingirana mu ngo zabo. Nyuma y'amasaha agera kuri 3 y'imirwano, Wazalendo yasubiye mu bihuru isiga Bukumbirwa igenzurwa n'inyeshyamba za AFC makuru ya gatatu. Imibare kandi y'abahitanwe n'imirwano ntiramenyekana. Hagati aho ngaho icyakora amakuru avuga ko ibikorwa by'imibereho n'ubukungu byasubukuye mu gace byongeye, kandi abatanga ubuhamya benshi bavuga ko Alliance Fleuve Congo 23 yakajije ibirindiro byayo ibukumbirwa ndetse na Rusamambu. Bivugwa ko ubufasha bwaturutse i Buleusa bwageze muri bice byombi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Duce muri Masisi naho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Mbabwire ko umubare w'abahitanwe n'inkangu yabaye kwa gatatu itariki 28 Mutarama mu gace ka Kasasa gacukurwamo mu y'agaciro muri teritwari ya Rubaya, teritwari ya Masisi umaze kugera ku ntera ikomeye. Mu tangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatandatu tariki 31 Mutarama, imiryango itegamiye kuri leta muri Kivu y'Amajyaruguru n'amatsinda y'abagore bavuze ko byibuze bapfuye bageraga kuri 300 n'abagera ku 100 bari burengero mu guhangana n'ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bitemeye. Imiryango irasaba ko ibirombe byahita bifungwa ako kanya. Impanuka yatewe n'isuri ikabije yashyinguye amagana y'abacukura amabuye y'agaciro mu buryo bwa gakondo ndetse n'abacuruzi, kandi abagore ndetse n'abana bari aho hantu. Benshi mu bapfuye batwawe n'amazi y'imigezi ya Mumba, Oso na Burushoga, bituma ibikorwa byo gushakisha no gutabara bigorana cyane. Kwirengagiza byimazeyo amahame yo kurengera ibidukikije byakomeje bigenda bivugwa. Nk'uko kandi amakuru yakomeje kugenda abivuga kuri Telesfore Mitondeke ni perezida w'ubuhuzabikorwa bw'imiryango itegamiye kuri leta muri teritwari ya Masisi, aya makuba byagaragaraga ko azaba yatunze urutoki ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro bwa gakondo butagengwa n'amategeko ayo ari yose agenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo. Yabishimangiye yagira ati ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe by'amabuye y'agaciro cyane cyane kuri perimetre 2431 muri Rubaya burimo gukorwa nta suzuma ry'ingaruka ku mibereho cyangwa se ku bidukikije. Turasaba ko hahagarikwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe mu turere twigaruriwe kugeza igihe amategeko azongera kandi gukurikizwa. Aya makuba aheruka kuributsa inkangu yo muri Kamena 25 muri birombe n'ubundi yahitanye abantu babarirwa mu magana. Nk'uko amakuru menshi cyane bitangaza, ibirombe bya Rubaya biri mu gace kagenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC makuru ya gatatu ngo ni isoko y'ingenzi y'amafaranga akoreshwa n'uyu umutwe. Tuvuye muri Masisi reka tugaruke mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa. Reka mbabwire kuri Lieutenant Colonel Simon Kabera nk'uko nabivuze. Uyu ni umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda wungirije, akaba yaganirije ishuri rya Ntare Rosland ku kamaro k'intwari z'igihugu. Kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Gashyantare, umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda RDF Lieutenant Colonel Simon Kabera yatanze ikiganiro akamaro k'intwari z'igihugu ku banyeshuri n'abakozi b'ishuri rya Ntare Rosland i Nyamata mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ikiganiro cyatanzwe mu rwego rw'ibikorwa byo kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro 32. Lieutenant Colonel Simon Kabera yagaragaje indangagaciro z'ingenzi zigize ubutwari mu mateka y'u Rwanda, zirimo gukunda igihugu, kwitanga, ubunyangamugayo, ubwitange ku murimo, guharanira icyiza ndetse no kubaha ubuzima n'agaciro ka muntu. Yasobanuye ko ubutwari busobanura kwiyemeza intego nziza binyuze mu bikorwa bidasanzwe bigirira abandi akamaro, bishingiye kandi ku kwitanga, kwihangana, ukuri ndetse n'ubutabera muri rusange. Yanavuze ibyiciro bigera kuri 3 by'intwari z'igihugu ari by'imanzi, imena, ingenzi, ashimangira uruhare rukomeye cyane rw'abaturage by'umwihariko urubyiruko mu kubungabunga no guteza imbere izi ndangagaciro.
umuvugizi wungirije yahaye impanuro abanyeshuri zo kwirinda imyitwarire yatesha agaciro ndetse no kunywa n'inzoga n'ibiyobyabwenge, ihutira kugira umwanda no gukoresha nabi ikoranabuhanga. Ibashishikarije kugira uruhare rufatika mu kubaka igihugu, bakura urugero ku ntwari z'igihugu n'abayobozi beza. Yabasabye kandi kubungabunga ikimazeyo ibimaze kugerwaho, bishimangira ubumwe kandi bagahitamo icyiza aho guhitamo ikibi. Akaba rero yanashimangiye akamaro ko gukunda no gukoresha neza ururimi rw'ikinyarwanda ndetse no kwigengesera ku muco n'imyitwarire biva hanze, bakanga ikibi ariko bakakira impinduka nziza zubaka umuco nyarwanda. Abanyarwanda hirya no hino mu gihugu bizihije umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro ya 32, bongera kandi gushimangira akamaro k'ubutwari n'ubumwe bwo mu rugendo rw'u Rwanda rwo kwibaka ndetse no kwiteza imbere. Reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.